tag usa ka pamilya, tagsa gyud maning kamot para uswag ang kinabuhi natong tanan. O kinahanglan gyud nga dili gyud magpuyo-ay ra sa usag-usa ka panimalay. Kinahanglan gyud mag sikay-sikay para naay kaugmaon ang pamilya. Maningkamot jud ta matag usa ka nato, maningkamot ta sa atong pangabuhi nga dili lang nga diri ra taman ang atong kaugmaon. Naara man na sa ato ba, kung maningkamot lang magtrabaho gyud, kung naay trabahoon magtrabaho jud, dili lang magpuyo ay sa panimalay, maningkamot jud og trabaho. Bisan asa pa man ta magpaingon, basta kay ang Ginoo always naga-guide kanato kanunay. Siya ang nagprotekta kanato kanunay, ug tabangan ta niya kanunay. Naa gyud siya permi sa atoa, dili ta niya pasagdan, basta sampiton lang nato si Jesus, kay perminti gyud na siya ga tabang nato, ug dili ta magpasagad sa ato ang kinabuhi. Mulihok gyud ta. Basta magsalig ng tabang kay maglihok gyud. Oo. Dili ta magsalig sa atong isig katawo kung kinsa may magtabang. Kinahanglan jud maningkamot, magtrabaho taman sa ginhawa, kay kompleto. Oo, matud pa ni mama, mintras buhi pa maningkamot, kay kompleto man ta og lawas. Kompleto tag kamot, tiil, mata, tanan part sa tong lawas. So walay dahilan nga dili ta maglihok, dili ta magtrabaho. So kinahanglan jud magtrabaho. Sama nila mga kargador, kugihan kaayo. Gakargada gyud na sila kung naay kargahon. Sama sa akong amahan, kugihan kaayo, buotan kaayo nila mama, sila mama kung ginikanan, mabuotan kaayo, mga kugihan kaayo. Diba? Admired gyud na ako na sila. Naningkamot gyud si Papa, bisan og senior na si Papa, gapaningkamot gyapon si Papa. Dili gyud siya gusto nga mag-engkura ra siya sa balay. Gusto gyud siya nga magtrabaho, maghakot. Bisan og 63 years old na si Papa. Yan si Butoy, yan. Kuan gyapon na siya. Siya ang driver sa 10-wheelers na kargahan sa mga kargador. Okay, dito lang. Thank you. God bless us.